Jučerašnja poseta predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića u Boru je doživela politički debakl. Ono što je dobro, što je predsjednik priznao da u Boru postoji zagađenje arsenom i olovom, ali ono što je loše, što mi vidimo da se u Boru ne poštuje zakonodavni okvir Republike Srbije, to je ekološki standard ili, na primjer, zakon o zaštiti životne sredine, i zaista je ponižavajuće slušati predsjednika kako kaže da će da zamoli predsjednika druge zemlje da pomogne da se građani Bora malo manje truju. Takođe, najavili su izgradnju nove bolnice. Oni su novu bolnicu najavili i pre 4 godine u Boru, nismo je dobili, a ono što je zanimljivo, sad je reklamiraju kao neki novi Space Shuttle, međutim, niti u budžetu Republike Srbije, niti u gradskom budžetu za 2026. godinu nisu odvojena sredstva za tu novu bolnicu, tako da je to još jedan trik, još jedna manipulacija građana Bora i biračkog tela u Boru. Takođe, ono što je dobro, što je predsjednik sam priznao da Bor ima lošu putnu infrastrukturu, maltene svi putni pravci iz Bora ka svim borskim selima su uništeni, jer su to nije ulagalo preko 20 godina. Da, iako se mi nalazimo na bakru i zlatu, imamo putnu infrastrukturu kao iz 19. veka. Takođe je najavljena rekonstrukcija puta Bor Selište, to su isto najavili pre 4 godine, isto pred izbore, i umeđu vremenu su više puta pomenuli gdje će da izvrše rekonstrukciju tog puta, pa evo sad ponovo to koriste kao politički marketing i zloupotrebu glasačkog tela u Boru. Ono takođe što je ponižavajuće je postupanje prema ženi, koju ste vjerojatno svi vidjeli, gde su studenti naglasili da je to pravi pakao. Žena je staratelj, došla je za pomoć i rekla je da ne može da priča baš otvoreno jer je tema osetljiva, naterali su ženu da priča, da se ponizi, da se rasplače. I tu se vidi da Srpska napredna stranka u Boru, zapravo Centar za socijalni rad, gleda samo kao resurs, kao biračko telo, kao ljude koje treba da izmanipuliše, zloupotrebi, plati, uceni, zastraši, umesto da im pomogne na nekom sistemskom nivou. Srpska napredna stranka više nema nikakvu politiku u Boru i jedino ono što im je ostalo i što primenjuju od svoje politike, to je politika straha, zastrašivanja, pretnje, etiketiranja i targetiranja, koji već rade punih mesec dana prema svim ljudima koji negoduju njih ili koji imaju nešto protiv njih ili koji se aktivno politički bore protiv takve politike koja zapravo samo povećala prisustvo kancera u Boru i ništa više od toga.